The remote beaches of Northland have waited a long time to get connected to the national fibre network, and after 11 years, it's finally arrived. The last fibre instalment happened yesterday in Opononi, bringing fibre broadband to 87% of New Zealand and connecting the country for Christmas. Celebrations took place yesterday at Māori tourism business Ao Tapatahi Footprints of Kupe, who offers a unique cultural experience in the Hokianga. Manea Kaimahi Arama Wikaira is with us now to talk more about yesterday's events. Arama ngā mihi nui ki a koe hoa. Yesterday, quite a big day for Manea. What activities were there to celebrate this milestone? Ka pai tuatahi ake mihi ana kia tātou ko whai wāhi mai te whakarongo mai ki ngā kōrero mo tēnei kaupapa teipurangi I te ao hangarau e noho nei tātou. Me ki pēnei pia hei tīmatanga I ngā kōrero. Ina te nui, ina te whānui o tēnei kaupapa me tōna hāngai ki a mātou ngauri o konei o Hokianga. Nā ina nahi rā ai, tu ai tētahi kaupapa he rā whakanui I te otinga mai o tētahi mahi tino nui mo tō mātou nei hāpori, kamutu, muia katoatia tēnei whenua I ngā whānau, e hara I te mea I muia katoatia I te turuhi I o mātou nei hoa no whenua ke atu ko tātou whānau ake o te kāinga nei I whakakotahi mai hei aha, hei whakanui tahi, ka rua, hei kai I ngā kai reka, I ngā kai o te whānau o konei o Hokianga, e mākona ia tamaroto, ka toru, ko ngā kaupapa e haere ana tuatahi ko te chorus me o rātou whakahaerenga, ka rua ko mātou kuia kaumātua o te kāinga nei tatu mai ki te kaupapa, ka toru ko tō tātou nei whānau, te kaupapa o te hui. Obviously, so much there to celebrate with good food and good company as well. Look, you've gone so long without having fibre. What does it mean to whānau up there and, of course, the wider community to finally have it installed? Ka pai tēnā koe I taua pātai. Me pēnei pia ngā kōrero, ki te kore tēnei hono ngā whaipa, ka kore pia tāua e kōrero nei. Me pēnei pia ngā kōrero, kua roa nei mātou o te Hokianga nei, kua noho puhi, kua noho pēnei mai ngā puhi o ngā poaka e o mana I ngā ngahere, o mātou whare e tuana, kua hangaia etahi mai I ngā rākau o te kāinga nei, e rā momo katoa no reira, kāre kore ko tāmi mātou o te kāinga nei ki Hokianga. Hoi anō tēnei hono ngā whaipa, kāre kore ka whakaaweawe I te hunga pakeke hoki kia ako ai I ngā mātauranga mo tēnei mea te ao hangarau. I te mea, me pēnei pia ngā kōrero, he hara ia te ao e noho nei tātou. He ao hangarau, he ao matihiko, he ao kōhatu, he ao tātou nei tūpuna rānei. Nā runga hoki te whakaaro, te wai a rātou, me nā tētai e hihi ana ki te kimi ki te rapu mātauranga, mo tō rātou nei maunga, ngā awa, ngā moana e rere ana, e rā momo katoa, ka tatu atu ki ngā reke reke o mātou nei kuia o mātou koraua. Nā e rā momo āhuatanga e kare kau e tino kite ana I nei rangitoni. Nō reira, ko te tino pātai ia he hua tā tēnei mea te whaipa, he hua kore rānei. Koia pia he pātai mā tātou. Nā runga hoki te whakaaro mēnā I hihi ana ki te kimi mātauranga he hātu. Ka meinga mai ko tō waia pūkoro, ko tō whānui rānei, ki reira tuhia mai ko o pātai, ko o hihiatanga, nā, mā pūpea koe e whakautu. Nō reira, I te mea he takahi, te mana o ngā mahi, kua pā mai ki kia mātou o Hokianga, koino he kaupapa, he pātai pia mā tātou, hei whakaaro ake.
Well, tai wara tātou ka kite ngā hua ka putei tēnei hangarau aho tua tini nei e whakātu e whakapuare mai nei I tētahi matapihi ki te ao mō koutou I te taitokerau e hoa arama. It sounds great. We can't wait to see, the benefits of the fibre broadband for all the communities up there in the north. And look, we wish you all the very best for the summer holiday period. E hoa. Arama, we kaere thank you very much for your time. Merikirihi me te kia koe me ngā mihi mo te tauhau Pākehā. Merikirihi me te kia koe te o tira kia whakaata Māori me tā koutou nei whakahaerenga. Tēnei mihi atu ana kia koe tau.